Tshikolodo tshine lino shango la Afrika Tshipembe lavha natsho kha vhahadzimisi vha zwa masheleni ndi randa dza Trilioni 4 na bilioni dza madana 5.2. Aya ndi masheleni ane muvhuso wa hadzima u tshi itela u tshimbidza zwa lino shango. Ikonomi vho Dawi Rutu vha ri tshikolodo itsho arali tsha kovhiwa nga nomboro ya vhadzulapo vha Afrika Tshipembe zwi to amba uri muthu muthihi u ḓo vha a tshi khou koloda randa dza zwigidi zwa fusumbe ṱhanu. We all need to work until the early November for the whole year without any pay, without any kind of income, without eating, without sleeping anywhere, in order to pay back the debt of the state that the politicians incurred on our behalf. If you want to put that in monetary terms, then each South African today, that's all of us, that's women and men and children and babies, everybody in South Africa owes approximately 75,000 rand. Vho Rutu vha ri arali ha katelwa na masheleni ane a kolodiwa nga mabindu a muvhuso zwi vho ḓo amba uri mudzulapo muṅwe na muṅwe wa lino shango u vha a na tshikolodo tsha randa dza zwigidi zwa fumalo. Miraḓo ya phalamennde vha khou tenda uri u gonya ha tshikolodo tsha shango ndi mafhungo a vhiledzisaho. So 4.7 trillion rand is enough to give every single person in South Africa 78,000 rand. A trillion rand is 1,000 billion rand. This means it will take you about 32,000 years to spend a trillion rand at 1 rand per second. Very huge debt of our country means less money to our basic services and public infrastructure development. For example, if you are sick and you go to a hospital, we found that there is no medication at all. It means that the vulnerable population of our country, when they are attacked and they call police for help, police will come 7 hours after that and they will tell you that they don't have vehicles. It is out of control and it's an unsustainable position that government is in. We are on the fiscal cliff and we can't at this stage afford to take on more debt. Mafhungo a tshikolodo a khou tou tambudza muvhuso fhedzi vhadzulapo navho vha khou pungaila nga zwavho. Quite often when I talk to individuals, they don't know what's going on with their personal finances. So find out what's going on, find out who you owe money to, make sure that you have a budget and plan. Vho Rutu vha ri na u fhungudza havho migaganyagwama vhadzulapo vha ḓisala vha tshi khou ṱahelelwa nga uri ṱhoḓea dza masheleni dzi fhira migaganyagwama yavho. Fhedzi vha ri avho vha khwine vhunga hu na vhane vha dzulela u lalela luvhondo vha sina tshithu.